Teoriju evolucije možemo definirati s različitih aspekata. Jedan od njih govori da je to sustav u kojem se prati razvoj od jednostavnog ka složenom. Ona je utjecala na razvoj mnogih znanosti, pa tako i psihologije. Kako znamo, psihologija izučava ljudsku prirodu, pa onda i religioznost. Mnogi smatraju da je Darwinovom knjigom Podrijetlo vrsta započeo prvi ozbiljan pokušaj istraživanja evolucije ljudske vrste. Knjiga je izišla 24. studenog 1859. godine i istog je dana bila rasprodana. Od tada do danas to je djelo imalo velik utjecaj na prirodoslovlje, ali i na druge znanosti. Poticalo je na razmišljanje i dalje istraživanje i one koji su se s Darwinovim postavkama slagali i one koji su ih osporavali. Početkom 80. godina 20. stoljeća teorija evolucije počela se integrirati i u istraživanja u psihologiji. Danas gotovo svaki rad iz psihologije, u barem jednom manjem dijelu, se referirao na tu evolucijski problem. I pretpostavlja se da za par godina će u principu termin evolucijska psihologija i ona kao područje istraživanja više manje nestati, jer će sva psihologija biti dijelom evolucijska. Ono što u principu evolucijska psihologija nama daje je jedan pogled na taj proces našeg razvoja i gleda na mozak kao jednak produkt evolucije kao i na naša tijela. Evolucijski psiholozi proučavaju ljudsku prirodu i ponašanje čovjeka kao produkt procesa prirodne selekcije. Naš sugovornik bavi se proučavanjem religioznosti u kontekstu teorije evolucije. Kad iz psihologije ili iz evolucijske psihologije se gleda na religioznost, čini se kao da se otima područje rada možda teolozima ili nekim drugim strukama. U principu taj cijeli napor u okviru psihologije ili što se naziva kognitivna znanost religije, jedan komplementarni pristup izučavanju religioznosti. I tu se u principu angažiraju od antropologa, psihologa, arheologa čak, koji pokušavaju razumjeti one osnovne temeljne postavke naše konstitucije psihološke koje nam omogućavaju da uopće percipiramo religioznost. Znanstvenici tragaju za temeljima na kojima gradimo religiozni doživljaj i pokušavaju naći univerzalnost, ono što je zajedničko tim doživljajima. Otkrivaju se tako kognitivni procesi koji oblikuju naš religiozni doživljaj. Što je to u čovjekovom umu što mu omogućava da percipira druge umove, namjeru, život poslije smrti? Možemo vidjeti da ti nekakvi sentimenti ili kognitivni mehanizmi koje sad posjedujemo su u principu u nekom trenutku bili adaptivni. Oni danas možda ne moraju biti adaptivni, oni danas mogu biti kontraproduktivni, recimo naša jaka želja ili afinitet prema slatkoj hrani, a i prema masnoj hrani, koja je u našoj evolucijskoj povijesti bio dobra stvar. Trebali smo voljeti slatko i masno, jer nam je davalo više energije. Danas, u društvu kad je to sve dostupno, uzrokuje veliku incidenciju dijabetesa, pretilosti i razne zdravstvene probleme. Znači, moramo razaznati više razine evolucijske teorije, ne? I moramo u principu, kad govorimo o evoluciji religioznosti, vidjeti u tom periodu evolucijske adaptacije kakve to koristi imalo. Pa iako danas možda nije korisno, kako je to bilo korisno u tom periodu kada se ono prvi put razvilo. Kako bi razumjeli korijene ljudske religioznosti, evolucijski psiholozi koriste se spoznajama iz drugih znanstvenih područja. Mnoge se stvari ne mogu eksperimentalno potvrditi, pa se poseže za arheološkim ili antropološkim podacima iz drugih kultura. Tako je objašnjena uloga rituala koji su prisutni u svim religijama i vjerovanjima. Oni su imali adaptivnu svrhu, osiguravali su prijenos informacija iz generacije u generaciju, upućivali na pripadnost nekoj zajednici. Nastali su davno i opstali do danas. Mnogi od njih stoga doživljavamo kao besmislene, neki nam se čine okrutnima. Danas možemo reći, Isuse Bože, pa to je nekakav barbarski čin ili ne znamo zbog čega neki vjerski rituali zahtijevaju stalne repeticije jednog te istog materijala i ne možemo ih konkretno povezati sa nekom svrsishodnosti. Ali upravo kad gledamo kroz nekakvu evolucijsku prizmu i kad gledamo njihov učinak na stvari na koje mislimo da bi trebalo imati učinka, primjerice na suradnju, vidimo da je danas koriste. U većini religija vjeruje se u postojanje života poslije smrti. Kognitivna znanost to objašnjava teorijom ograničene simulacije. Jako lagano percipiramo prestanak nekakvih fizičkih stanja, gladi, vida,
okusa, ali kad govorimo o prestancima nekakvih fizičkih stanja, emocija ili svijesti o sebi, uopće ne možemo zamisliti kako bi to postojalo. Pa ta nemogućnost našeg kognitivnog sustava da uopće percipira vlastito nepostojanje i na neki način olakšalo da se stvore i te ideje. Evolucijski psiholozi kažu da oni ne proučavaju religiju u cijelosti. Oni definiraju temelje, traže selekcijske pritiske koji su mogli utjecati na taj razvoj, slažu dijelove da bismo na kraju, u budućnosti, mogli dobiti cijelu sliku. Ona ne polemizira s vjerskim učenjima i među evolucijskim znanstvenicima ima i vjernika i ateista.